ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам Рамазон. Аз ҳамин канал боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем. Бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз Daewoo Tico саршдагӣ то BMW тройка мебошад ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден. Дар ҳамин ҷо ҳамаашон ҳузур доранд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 136 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нестед, обуна шаваи дар видеои мо лайкро бигзора. Мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. Боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем. Бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. якум мошини фурӯшии мо мебошад Daewoo Tico ки соли бароиш 1997 аст. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензин объём мотораш 1.6 аст. коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 10000 сомонӣ ба рубл бигардонем 73000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки ҳамаи ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидори аниқ бошад бо савдо кардан мешавад дар пеши мошин. харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшии мо мебошад Tangena ки бисёр бародарон хоҳиш мекунанд дар комментария. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 18000 сомонӣ ба рубл бигардонем 131000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки нахадуа занг бизанед боз чахчах мекунем. ягон Opel Sedan ё Vectra бошад алишам мешавад. солаш i94 боло бошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшии мо мебошад Nexi Daewoo ки соли бароиш 1996 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Ҷабор Расулов. сӯзишвори газ бензин мебошад. объём мотораш 1.6 аст. коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 14000 сомонӣ ба рубл бигардонем 100000 рубл мешавад. ранги мошин сирх аст, кӯзаш хачибе. мошина гуфтае ки сасани штени баде. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Dutia ки соли бароиш 1996 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш газ бензин мебошад. объём мотораш 1.6 аст. коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 22220 сомон аст. ба рубл бигардонем 162000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. задагӣ пӯсидагӣ надорад. як даст гаштаги электропакет сентр замок мебошад. ҳуҷҷатош то охири моҳай газ бензин 4 баллони нав кожни салон дорад. мошин бисёр арзон намешавад, срочна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум Chevrolet Lacetti соли бароиш 2005 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш газ бензин мебошад. объём мотораш 1.6 аст. коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 27500 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 201000 рубл мешавад. ки ранги мошин сафед аст, кӯзаш седан мебошад. мошина гуфтае срочна фурӯхта мешавад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. аккумулятораш нав мебошад. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум Mazda 3 соли бароиш 2004 бисёр бародарон хоҳиш кардагӣ буданд. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
қарор дорад дар ваҳдат. сӯзишвори газ, бензин, авион мотораш 1.6, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 40,000 сомония. ба рубл бигардонед 293,000 рубл мешавад. мошина састаниша тенҷи баъд гуфтесад 2 килид дорад. ҳуҷҷатош то моҳи майи соли 2021 мебошад ки алиши ҳам ҳаста. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум, Toyota Mark D соли бароишаш 1998 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. сӯзишвори газ, бензин, авион мотораш 1.5 литр, коробка передачаш автоматика мебошад. нархи мошин 23,000 сомония. ба рубл бигардонед 168,000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. мошина гуфтааye ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. гази евро 4 дорад. хадавои рулавоиш нав кардага. ҳуҷҷатош то моҳи январ мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва дӯстони азиз, касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нестед, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворот то охирш тамошо мекунед. ҳаштум, Opel Vectra Простой соли бароишаш 1990 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бохтар, Қурғонтеппа. сӯзишвори газ, бензин мебошад. авион мотораш 1.6, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 14,000 сомония. ба рубл бигардонем 110,000 рубл мешавад. ранги мошин сери Брисия, кузаш сидан мебошад. мошина гуфтагие ки састаяниш соза, мотораш маслана мехра, хадавоиш нав кардагия. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ноҳум, мошини фурӯшии мо мебошад Mercedes гурзавои Sprinter ки соли бароишад 2007. бисёр бародарон хоҳиш кардагӣ буданд дар комментария. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин 110,000 сомонӣ мебошад. мошина гуфтааye ки ҳамаи ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. чӣ хеле ки мебинед тозаака айвагон мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нестед, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворот то охирш тамошо мекунем. бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар тоҷикистон мебошад. даҳум, Daewoo Tico соли бароишаш 1995 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холӣ мебошад. авион мотораш 1.6, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 13,000 сомония. ба рубл бигардонем 95,000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. срочна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ёздаҳум, мошини фурӯшии мо мебошад Opel Frontera ки соли бароишаш 1999 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Рашт. сӯзишвориш газ, бензин мебошад. авион мотораш 2 литр, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 45,000 сомония. ба рубл бигардонем 329,000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. гази евро 4 дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дувоздаҳум, мошини фурӯшии мо мебошад гурзавои Газель ки соли бароишад 2004 дар ҳолати хуби техникӣ
قرار دارد در یابان. نرخ ماشین 28000 سومونیه، برابر بگردانیم 205000 روبل میشود. ماشین همه 100% گفته است یگان کمبودی ندارد. سوزشوارش گاز بنزین میباشد. موتور کاروبکش بالونش 100% است. گفته که اگر خریداری انیق باشد باز استاتون بیاریم پراورکش کنند. رقم‌هایشان برای معلوماتی بیشتر در روی اکرانی شما میتوانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی که شما بسیارتر انتظارشون هستید. با خطر ویدیو نوارا تا آخرش تماشا میکنید. 13 ماشینی فروشی ما میباشد که بسیار برادران خواهش کردگی بدن نکسی دایو سالی برای 6996 میباشد. در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در باباجان غفورو. سوزشوارش گاز بنزینه، اویو موتورش 1.6 کاروبکا پرداشش مکانیکا میباشد. نرخ ماشین 11300 سومونیه. بسیار برادران ماشینی ارزان گفته شدند. برابر بگردانید 82000 روبل میشود. رنگ ماشین سری بریسی میباشد. کوزش سیدان است. ماشین همه 100% گفته است تخص موتور دارد. موتور کوزوش زورای گفتگی سروچنا فروخته می شود اگر خریداری انیق باشد. مرحمت رقمشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. 14 ماشین فروشی ما میباشد BMW ترویکا که سالی برایش 10000 ساله در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر خوجان. سوزشوارش گاز بنزین میباشد. اویو موتورش 1.8 کاروبکا پرداشش مکانیکا میباشد. نرخ ماشین 45000 سومونیه. برابر بگردانیم 293000 روبل میشود. رنگ ماشین سربریسی کوزش سیدان میباشد. ماشین گفته که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. همه جاش ردنایی میباشد. زدگی پوسیدگی ندارد. گاز یورو 4 دارد. کاندیشنرش 100% کار میکند. خدوایش نو، اکومولاتورش نو کردگی. اگر خریدار انیق باشه مرحمت رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. و کسانی که در کانال ما تا حاضر آبونه شدگی نیست آبونه شو و این در ویدیو ما لایک را بگذارم. ما میگذاریم با ماشین های فروشی که شما بسیارتر انتظارشون هستید. با خطر ویدیو نوارا تا آخرش تماشا میکنیم. با خبر میشیم از نرخ ماشین ها. 15 ماشین فروشی ما میباشد سماسوال زیله که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در حصار. نرخ ماشین 35000 سومونیه. برابر بگردانیم 256000 روبل میشود. ماشین همه جوش 100% گفته است یگان کمبودی نداره. همه جوش ردنایی گفته است. گفتگی که اگر خریدار انیق باشه در پیش ماشین فروخته می شود. رقم‌هایشان برای معلوماتی بیشتر در روی اکرانی شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. 16 ماشین فروشی ما می باشد مازدا 3 که سالی برایش 2006 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشوارش بنزین خالی می باشد. اویو موتورش 09 کاروبکا پرداشش مکانیکا. نرخ ماشین 40000 سومونیه. برابر بگردانیم 293000 روبل میشود. رنگ ماشین سیاه است. کوزش سیدان. ماشین گفته که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. اگر خریدار باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. 17 شورله لاستا سالی برایش 2006 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در کونیبادان. سوزشوارش گاز بنزین میباشد. اویو موتورش 1.6 کاروبکا پرداشش مکانیکا میباشد. نرخ ماشین 43000 سومونیه. برابر بگردانید 314000 روبل میشود. رنگ ماشین سفید است. کوزش سیدان. ماشین گفته که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. تخص موتورش تا ماه دکبر سال 2020 میباشد و پاکریشکاش 90% میباشد. کاندیشنرش 100% کار میکند. گاز یورو 4 دارد. اگر خریدار انیق باشید مرحمت رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دوستان عزیز ویدیو نواری ما با آخر میرسد. در همینجا خیر تا ویدیو دیگر سربلند و خانه آباد باشه. دستگیری کردن ما را فراموش نسازید.